Dobar dan, drago Cetinje, 25. je danas, znači nije 5. nego 25. Ovako izgleda Cetinje danas. Vidim. Vidim. I ovo nije provokacija, jel? Imaš radoznalost. Vidiš gore, ovo gdje vidiš sad ovo gore. Gore je nekad postojao sat. Slušam te. Sat je bio, sad taj sat ne, kakav je bio na Vladindom i gore na ovo. Sad su gore zvona stavili, a sat su makli. I ja imam tu sliku gdje je gore sat. Da, znam da je bio sat. Bila je i druga ikona iznad vrata. Freska zapravo. Ona je prekrečena. Ja, vidiš Premolorisana. Evo ne znam, ovaj vjerojatno uči neku malo istorije. Pa dobro, treba malo istorije. Evo i u civilu policajci. Treba po malo istorije znati, a? Da znamo istorije, ne bi nam se ovo dešavalo do nas. A tamo gore gdje su ni momci, tamo spava Porfirije, jel tako? A od čega ga čuvaju tačno? Od koga ga čuvaju tačno? A vjerojatno od Evo, možda od Slavke. Slavka, jel od tebe čuvaju Porfirija? Jedna tvoja draga, fina djevojka. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Gdje si Slavka, dušo draga? Evo, vidiš me, krenula sam vjerojatno na manastir ovako s ovom nogom. Što misliš? Ja mislim da ne. Da neće, evo pošli su do nas u Berane, pa neće. A u Berane su, a oni momci gore nemaju što drugo da rade, jeli, nego su malo prošetali do... Čekaj da i manemo, pa Dobri momci, fini.